Me de Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me kan woni ehwe too much G8. Too much G8. Mu ye too much. Na me so me ye am fire. For any action for me, ma obibia akwaba de batuma GH eyemunia ba mo so for Mexico and I'm the trending news eba be sumo koba say ye former president Jerry John Rawlings e free mo na aye arewo sem wo Ghana ha ma Ghana ni la attention na akwada side na ekoba say ye campaign in your mind event anka ye say ekokoso na kire say ye ba beto aba 7 December na ni na ekoda agin no anso wa ebe pie mo no Honorable Kennedy Japan on the seat show ya ekoso na interview bi ehihye so no wakoka nsem bi ewo ho na saying na Honorable Kennedy Japan eka ne nsem ye name say papa yi de eba controversies a chese wono no or tough person and o kan nsem so a wakano senia esitie na ama enumponti no bebi a chese aya odi mantemu a ewo no hweso no aye asen central no ma gina tumu memri bi kwa ye papa yi eka se wono no wo bejaisa MP kra member of parliament se ma chese o mu nyina be mu beka bia ma no so ekosi ni ekosi no na sesi ani nsemu a odi tu dwane se ye Ghana hase no Ghana fo ye making your dream that an SCC making your dream if we say about your quarterly on the 7th December 2020 Ghana from Banina and Atimemufo and your margin summer banner or Mobeto at the Ama MPP Abine if we say yeah papa ex-president John Dramani Mahama or man you with this pen na emre na wono wo ye president wo Ghana ha no then e course so unemployment association and I just say ebe share so wo man mu esan say ono na bembo ana emre na wo di president no o de Ghana ko share embra biase ana o de ko share international monetary fund na sa fund we idea ko share mu no amount me employ of bebre you cannot employ single graduate chesen ko fo bia school sanka mu wona aban toto akwan ebi enjuma de ma won no ma esisa ekwan ye de bi enjuma ma sa enkofukuo na o be bia school no nanso ni na echi no mo ma ye nhwe Ganafo o se mu nhwe MPP aban be si so ye excellence na ado dan kwa ekufu ado be si so no se employment puso essence unemployment association no egu na wono ba ye no na nado abo ne homodin within 16 months and making sure say international monetary fund na beto Ghana so na Ghana man intimi employ obi bia no to atwa wa fight ya masa international monetary fund no ye ni omu di hia ya kira chese ye twemu ankasa na eno na akoba say ama wetumi bia njuma bebre ama employment abebusu wo man mu adodro na enye adwuma woye ene wunkra set krampa kwan bia na nado make sure so benye adwuma ye no benye adwuma ye if say ye free education ba ye employment bebre ko so wo ho session a chese wunye teacher krampo na free cooking yi feeding yi so ma bebru ni bebre eni penifo ni bebre so enye adwuma ye ya na chese bi mu krampo wo mu nansi school mu da na mudie mumma ye ma ye ninda wo na ye nhwe sa abanbo mienu emra na NDC aban ne to any samwe ya MPP aban ne to ni ehun se da bi nya esi vote mana is excellent ya what so sa don hwim nana ado ekufu ado na NDC aban ne de ye njom nto nchen kra na NDC aban kane flag bearer John Dramani Mahama te anono nimre mu refi ana dum so ekokọ so chese
on ti me compare na ho toto na na do ho sa don hwe yi mu ti Ghana man honorable Kennedy Japan aka ni plain just say why bold statement say there be ye share ye compare enemremu ene kane amambu a ekọ so a na say hu say aba no 7 December there ye kogina ye polling station one ye make sure say ya aba no ye beto ama ni odimu ene ne wa be ye hard work ne we ni Ghana free ye nko asom sa na wo kire ne nsemu na etefo ne ahwefo ye hwe nsem a ye papa honorable Kennedy Japan odi aba betu dwa no sa na tie ana akoye se politics ne campaigns ensem nti na ema okeka nsem sa na nsem ye honorable de betu dwa no bebre besom Crawford de be ye adwuma na omo be calculating your ma hwe se ye ne honorable kan ye no kre ana se ye den ya adwen no bebre make your margin de da say so mo beto ama NDC so mo ano beto ama so mo beto ama MPP nso a mo ano mo beto de ama MPP nkrofo make o madwa na say sa nsem ya wo de abeto dwe ebetimi asesa nkrofo bebre adwen netiefo ne ahwefo timi hu say afie yi de election we emu be ye den papa esa say emu nya den wo kwan bi se ntokwa yeso ana se be emu be ye den say nkrofo kuo bi decide so mo kwoto aba efi say ye papa ya we free former president ya we free me Jerry John Rawlings ne wo sympathies up ye papa ye nim so okra dom papa wo ma wo influence na wa ko free mu ebe yese nkrofo de hu mo bro beto aba ma ne NDC aban ya wo no find ye ana se dodo na be hwe njuma akoso mrimu ye na nado ebe di ye president wo man mu ana se nkrofo dodo na so ebe to ma ba de ama ye ex president chese yina ye nimu no John Dramani Mahama esan ebia ono so njuma die bia kana no ono so ebe di ye ebo a wo man ye tiefo ne ahwefo hwese ne a enioma eni keka kona dodo na asusu se honorable kasa ne bedu ekire ana na ndu eche se na esitie bia wadwenkire ho behia adwenkire bia wo na wajade to your comment section wo amaye afi on subscribe ya but who more than subscribe if am say na dane that too much if you dey kase ye dey adwumedie bia to mo a won so won sa ebetumi akabi na before me dey ma no besi ye won dwumekuo bi a wo so ya sen mama Juliet Ventures e back kitchen no person kitchen ye fe wo ra kitchen won che de a na oba ne a wo hia o kitchen bia won sa be ka bo mo dia fa mama Juliet number no ne frɛ no afi loan master so eso ya sen no won dwumedie o mu dia ne say ne ya ne say wo ye government make no qualify who affordability who pay loan within 24 hours bua ema wonsa akalon dia ye project bi a wo pese wo de ye na etiefo ne ahwefo ye munua ba Mercy Count ne den so me dey trending news yi ebe so mu aha ina mdi mo pesi dasene ye besan ehia makram Too much GH. Me did akose Japan. E brebi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de mufua. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de mufua. Mo koso show mo. No ni beji de bia. Me da ma say love you.